I tērā pea e whakatata atu ana ki te wā e whai ai a tauranga i tōna papakainga tuatahi ka whakatūria nei hei wāhi noho mo te hunga kāinga kore o te rohe. Ko te hunga e kōkiri ana i tēnei whakaaro, ko te tarahiti o te tui ngā whānau, e ruarau ngā tāngata kāinga kore e manaki hia ana e rātau i tēnei wā. Hei tā te tumu whakahaere a Tommy Wilson, kua tīmata rātau ki te whakatakoto i te tūwā papa o te papakainga nei. Kāre e roa, ka eke panuku, nei rā ara paira tāwhai. Welcome to the Whare Awhi. Tomo kia te papakainga hau mo te hunga kāinga kore. Kindness is key, so we have the saying, awhi up, and if we can all awhi up Aotearoa, we're going to get to where we need to get to, and that'll be cool for everybody, most of all our people. He toru te kau ngā whānau ka uru ki e nei whare, he kaupapa i toko ake i te tui ngā whānau i te nui haere o ngā whānau tuakoka o te rohe. The need is only going to grow. You only have to look at here, as I said, doubling this year, it'll double again next year. We've gone from 45 staff to 90 staff, so good or bad, we're in a growth industry, brother. So we have to treat this like a business that's in a growth industry. I tēnei wā he ruarau te kau ngā tāngata kei raro i ngā manakitanga o te tuina whānau, ko rātau ka noho ki ngā whare rua te kau mā whā, me ngā mō tērā e whā. We need to plan for the future. What are we going to look like in 1 year, 2 years and 3 years? Because everything that we're seeing here in Tauranga is the housing property market is going up and the bottom is falling out. We've had 2,500 families move to Tauranga post-COVID, and so those people take up any of the available short-term emergency housing. He rua te kau miriona tāra te utu ki te hanga i ngā whare ono te kau, i tēnei wā e whai āwhinaana rātau i ngā umanga nui, o tira ngā iwi o te rohe anō hoki. The dream is to have it up and running so we don't have to renew the contracts that we've got with the HUD organisations and the other organisations and move them from the cold, damp houses, because let's face it, we get offered the places that are not the best, and we're the only ones left on the run, and we'd rather take them from those cold, damp places and put them into warm, dry places. Ka mutu he pae tawhiti kua tata. Right now we've been offered 2 blocks of land. They don't want to sell and they want to lease it. Our ultimate is to have a partnership with an iwi or a land trust that we could do a 50 or a 90-year lease. It's rent guaranteed every year, so it can work both ways, for Māori, by Māori, which is what everyone says, with a Māori concept around it. Ko te hiahia kia mutu tēnei kaupapa o tira kia hunuku ngā whānau ki tēnei papakainga i roto i te toru tau. Rāpara tāwhai te karere.